Yes, reka nongere mfata akanya suhuze mpikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko mugowe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ikaze muri makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 10 Kamena 2026 na makuru tujye kwibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu Karere muri Afrika ndetse no hakurya inyanja ngari. Nimyemerere mbere yuko mujya mu kazi kanyu aho uri hose, mbere yuko ujya mu kazi ubanze wumva uko byifashe mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma ariko ubwo ndatangira mbabwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tujye kuba twibandaho. Turahera ku makuru y'ibitero karabutaka bya FRDC muri teritwari ya Masisi byagize ingaruka zikomeye ku batuye muri teritwari ya Masisi. Ese bimeze bite? Ni ibitero byagabwehe, ingaruka byagize zirangana iki? Ndaje mbabwira 5 kuri 5. Hanyuma ndabwira kubitangazwa na Colonel Rugabo wa Twirwaneho, uyu yahishuye amayeri bakubitishije abarimo FARDC na FDNB muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko akakanya bari kuririmba tombe nyuma yo gufata agace ka Mikenke, ariko kandi ku rundi ruhande ntabwo nza kubwira ko ifatwa ry'agace ka Mikenke mu buryo nakwita ko ari bwiza, kubera ko nyuma yuko M23 na Twirwana bafasha akagace barasa nabo bagiye kukazira. Bigenze biti? Izi ni breaking news. Biravuga ko FARDC na coalition cyangwa se n'abafatanyije bivuga neza ko mu by'ukuri bongeye kugaba ibitero karabutaka mu duce dutuwe n'abanyamurenge, by'umwihariko hibandwa cyane ku bice byegereye ibigenzura Urwanda Twirwaneho. Bikavugwa neza ko bashaka mu by'ukuri guprovoka ibirindiro Twirwaneho hatangiye kugenda yubaka mu bice bya Mikenke. Ndaje mbabwira 5 ku kandi, hanyuma ndaza kunyerukira Kinshasa babwire ko Perezida Tshisekedi uyu nguyu noneho arashaka kuguma ku butegetsi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tumaze iminsi tubigarukaho, abadepite bongeye kumuharurira inzira. Reka bivuge gutyo kubera ko ndaje mbabwire iturufu ngagiye gukina kugira ngo mu by'ukuri agume ku butegetsi igihe kinini. Ntabwo bikijyanye wenda n'intambara akomeje kwenyegeza kugira ngo izamubere iturufu mu kuguma ku butegetsi. Hari indi nkuru itangajwe tujye kuba turebera hamwe muri aya makuru 5 kuri 5. Ihuriro C64 ni ihuriro rikomeye cyane muri Republika Demokarasi ya Kongo, rimaze iminsi rishinzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi mu rwego rwo kurwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Riravuga ko ryamaze gukusanya ibimenyetso bishinja Tshisekedi ibyaha bikomeye. Turaje tubikomozeho muri amakuru, muze kunyemerera turebere hamwe inkuru ivuga kuri Perezida Kagame waganiriye n'abagize Young Presidents Organization muri Panama. Ni inkuru nayo tuza kugarukaho. Turambuka hakurya y'inyanja ngari babwire ko Israel yishe 8 muri Liban mu gihe Trump avuga ko amahoro na Irani yegereje. Reka rero tubive imuzini muzingo. Birumvikana icyo usabwa no gukanda hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe, ukande like tubone ko ubikunda, utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwe wumva wanogewe. Nshuti bakunzi bacu, haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru ari guturuka muri axe za Kalemi. Biravugwa neza ko Abacanshuro b'Abanyakolombia boherejwe ku rugamba rwa Muminembwe ku munsi w'ejo bavuye mu bice bya Kalemi. Mutese bimeze bite? Reka mbaviri muzi, ntabwo inkuru nari nyibabwiye mu buryo buvunaguye kubw'impamvu itanganururo. Reka tubirebere hamwe. Kalemi murabizi ko mu minsi yashize twabwiye ko ariho hantu hari ground FARDC yabonye nk'izifashisha mu gutegura ibitero bya drone ndetse n'indege z'intambara. Ni nyuma yuko M23 yakomeje gukora ibyo nakwita ibishitani, ibikorera coalition cyangwa se ibikorera Tshisekedi, kuko Kisangani hariya mu ntara ya Chopo hategurirwaga ibyo bitero. Bya bitero twabwiraga ko byicaga abaturage mu bice bya Kalingi, Bidegu, Minembwe hose. Tukababwira uko bwije nuko bukeye ko ibyo bitero bituruka Kisangani mu ntara ya Chopo ku kibuga cy'indege Bangoka bigabwa ku baturage b'Abanyamurenge. Wagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru ugasanga mu bice bya Warikare ibitero byagiye bisenya ibiraro nka Minjenje. Twagiye tubigarukaho muri axe za Kibati, twagiye tubigarukaho ibitero byisha abaturage muri axe za Masisi centre
mu bice bya Nyabyondo twagiye tubigarukaho. Ibitero byahitanye Lieutenant Colonel Wilingoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare mu mezi make ashize, twabigarutseho. Ibyo byose n'ibitero byategurirwaga mu bice bya Kisangani, ariko bimwe na bimwe nanone bigategurirwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merike Rondadaye cya Bujumbura. Ibyo bitero rero M23 gisohora amatangazo ivuga ko igamije cyangwa se icyo ikurikijeho ari ukubikumira, cyangwa se ntabwo ari guhangana nabyo mu gihe ibigabwe, ahubwo no kubikumira inabisanga aho bitera abiturutse cyangwa se aho bitegurirwa. Abenshi baravuze bati rero ubwo ni ishyano rya Gashyantare rigwiriye Bujumbura, batari ko noneho na Kisangani ho ntabwo byakumvikana ubonye M23 iteye Bujumbura itabanje guclearinga ikibazo cya Kisangani. Twabubwiye ibitero coalition yagiye igabwaho ndetse rwose n'imigambi yategurirwaga Kisangani gapfuba, ibyagiye bituma habaho n'impinduka cyane cyane mu buyobozi bwa gisirikare, ikizwi nka 33 région militaire kigenda gihindurirwa mu by'ukuri abayobozi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 yarashe bangoka iranabyigambi, tumaze iminsi rwose murabyibuka byatangajwe n'umuvugizi mu bya Politike wongirije Oscar Barinda wa M23 yaravuze ati rwose ubwo hari hamaze iminsi havugwa amakuru yuko M23 ishobora kubiri kugaba ibitero hariya Ikisangani, araza hashize nk'iminsi 2 gato rwose aravuga ati turi kohereza abakomando bakagenda bagakora operation bakigarukira. Ubwo rero byahise bikurura icyo nakwita nk'urujijo ndetse n'ubwoba Bujumbura, ariko ni Kinshasa babona ko burya ibyo barimo gutegura nabo bahanganye bari tayari. Byarangiye tubona ko nyine M23 yahagurukiye icyitwa gukumira ibitero by'indege na drone. Ejo bundi twabwiye ibindi bitero noneho byagabwe Kisangani bitagabiwe hasi ku butaka. Ibitero byifashijwemo drone ni ibitero byagiye byangiza icyo nakwita ground control station za hariya Ikisangani. Zi ground control station munyemere muri inkuru nze kugenda nzivuga mu buryo bw'impine GCS, hanyuma muze kumva ko nimvuga GCS ari ground control station, bivugwa ko nyine ni nka systeme yifashishwa mu gutegura ibitero bya drone ndetse n'indege. Ubwo Kisangani ejo bundi rwose muri Gicurasi mu kwezi kwa gatanu nibwo M23 byavuze ko yongeye kugabayo ibitero ahitwa Bangoka ndetse inasenya izo GCS. Birangira Kinshasa ivuze iti noneho biradushobeye, mu gihe babizi neza ko indi turufu ari gukoresha mu gushegesha ibirindiro bya M23 ari ugukoresha cyangwa se kwifashisha ibitero by'indege cyangwa se imbaraga z'ikirere. Ubwo reka mbivuge gutyo, barebye basanga ntabwo ari bitagereza igihe biri buze gusaba kugira ngo habeho gusana izi GCS cyangwa se ground control station, bigira inama yo kwimukira hariya Ikalemi. Hanyuma byatumye umujyi wa Kalemi wahise uhabwa inshingano ikubagaho cyangwa se kugabwaho ibitero kwa Bangoka International Airport hariya Kisangani. N'ibyangiritse byahise biba ngombwa ko Kalemi hifashishwa mu buryo bwo kugira ngo nyine minsi yicume, ariko n'ubundi umugambi wabo ukomeze. Byahise bituma nyine Kalemi ihabwa inshingano zo kuba yaziba icyuho cyangwa se kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS, mu gihe hari hakomeje imirimo yo gusana no kongera gukora izo GCS hariya Ikisangani. Twabwiye ko by'umwihariko mu nzego z'umutekano amakuru yavugaga ko itsinda ry'abatekinisiye bivugwa neza ko harimo n'abapilote rwose kabuhariwe b'abanyamwuga barimo Abacanshuro b'inzobere mu gutwara drone z'intambara, bahise bimurirwa hariya Ikalemi bakuwe hariya Kisangani. Twagiye tubigarukaho. None aka kanya ndi kugira ngo mbabwize ukuri, munyemerere rwose mbibabwireho mu buryo inkuru ingezeho n'icyo iri kuvuga. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko hari irindi tsinda ry'Abacanshuro abanyekolombia, kuko abavanye Kisangani bajyana Ikalemi ni Abafaransa, ni nabo bavuzweho ko ari Abacanshuro bari gutegura ibitero. Twagiye tubigarukaho byavuzwe ko baje no gutanga amahugurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, ariko abo bose bamanuwe ahitwa Ikalemi mu ntara Tanganyika, ndetse bikavugwa neza ko
harimo n'abacanshuro b'Abarusiya. Aka kanya rero biravugwa neza ko aba bacanshuro noneho hoherejwe n'abandi b'Abanyakolombia, ndetse biravugwa neza ko boherejwe ku wa 4 w'icyumweru gishize. Aka kanya rero icyo nakwita nk'inama cyangwa se ibiganiro hagati yabo nabo ngabo bandi bari basanzwe b'Abafaransa. Iyo nama ngo yarangiye, ndetse rwose n'uburyo bwo kugaba ibitero bwarateguwe. Ubu boherejwe mu bice bya Minembwe kugira ngo bavuye Karere nyine kugira ngo bafashe FARDC guhangana na M23. Ubwo rero munyemerere dute twinjira mu by'ukuri kuri izi breaking news cyangwa se amakuru ashyushye cyane yihutirwa aturuka muri Kivu y'Amajyepfo ku mirwano ikomeje gusakiranya M23 na twirwaneho bafatanyije bahanganye na FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo, utibagiwe n'aba Abacanshuro. Ku munsi ku wa 2 mu gitondo bivugwa ko mu bice by'umurenge hagabwe igitero cyangwa se ibitero mu duce dutuwe n'abaturage b'Abanyamurenge, cyane cyane mu mihana ya Bidegu ahitwa Gakenke ndetse no mu turi duce twegereye. Bivugwa ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR ziri mu ihuriro. Bivugwa ko nyine n'ubundi bafatanya mu kurwanya M23, noneho ngo nibo bafatanyije kugaba ibitero mu by'ukuri ku baturage b'Abanyamurenge hagamijwe ngo kubirukana cyangwa se kubangiriza. Ku ruhande rundi umutwe wa MRDP turwaneho watangaje ko wahise utabara ndetse mutagira gusubiza inyuma iri huriro ry'ingabo z'imitwe yitwaje intwaro, birumvikana ifatanyana na FARDC n'Abacanshuro, birumvikana. Bivugwa neza ko amakuru akomeza avuga ko imirwano yarimo ijya mbere ku munsi w'ejo kugira amasaha y'umugoroba wa FARDC n'abafatanyije. Bivugwa ko bari batangiye gusubira inyuma berekeza mu gace ka Poezero. Byabaye nyuma y'uko ku munsi wo kuwa mbere twirwaneho rwose ntabwo yari inkuru ikiri nshya, yari yafashe centre ya Mikenke iherereye muri territoire ya Mwenga. Ikindi gice cyari kimaze igihe kigenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ni coalition, birumvikana. Kugeza ubu biravugwa neza ko amakuru aravuga neza ko imirwano yabaye muri ibi bice ku munsi w'ejo hari abayiguyemo benshi n'abakomeretse, nubwo imibare itaratangazwa. Munyemere dukomeze tuganirize cyangwa se dukomeze dushakisha amakuru tuze kumenya ngo abaguye mu bitero byahangaha ni bangahe imurenge. Birumvikana ko ibintu bitoroshye naka na gato. Hanyuma munyemerere tugaruke ku byatangajwe noneho na Colonel Rugabo watwirwaneho waje akomoza kuri situation Minembwe n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Yitwa Colonel Rugabo Fidele, uri mu basirikare bakuru umutwe watwirwaneho bamaze igihe bahanganiye n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Asobanura ko mbere yuko we na bagenzi be birukana ingabo za leta mu gace ka Mikenke, ubu Mikenke niyo nkuru kuko niko gace gaherutse kubatombeka ari karabayemo isobanuro ry'imirwano ndetse imirwano yagize ingaruka ku baturage bo muri ibi bice. Avuga ko ngo mbere yuko bafata iyi Mikenke ngo babanje kurasa kuri coalition baturutse mu bice byinshi. Reka tubirebere hamwe. Kuwa mbere twari babwiye ko M23 yafashe Mikenke nyuma y'amezi 3 igenzurwa na coalition. Colonel Rugabo rero yabivuzeho, asobanura ko mbere yo kwisubiza kariya gace ingabo za leta birumvikana coalition mu by'ukuri bari bahanganye ku rugamba. Buriya ngo nibo baprovotse M23, ngo nibo babanje gushotora twirwaneho na M23 mu mirwano yakomerekeyemo abatari bake ku mpande zombi. Colonel Rugabo asobanura ko mbere yo kwisubiza kariya gace ingabo za leta zigizwe mu by'ukuri n'iriya coalition, reka mbivuge mu buryo wenda nawe yabivuze kuko birananditse ahangaha. Agira ati ingabo za leta zirimo FARDC n'ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo, FDLR, aba P5, aba nabagize ihuriro P5 rya Kayumba Nyamwasa, aba Hibu Special Forces n'ingabo zidasanzwe za Kongo, hakabamo n'aba GP ba Kinshasa n'abandi bose bafatanyije ngo nibo bagabye ibitero ku ngabo za twirwaneho mu nkengero za Mikenke. Ati murabizi ko Mikenke centre ntayo twari dufite, ariko nanone zikomeje gufunga kugira ngo uriya mwanzi adakomeza yerekeza mu baturage. Rugabo avuga ko nyuma yo guterwa hakoreshejwe za drone n'ingabo nyinshi zo ku butaka zashakaga kwerekeza mu duce twa Kalingi na Gahwera, byabaye ngombwa ko General de Brigade Charles Sematama uyobora ingabo zatwirwaneho mu misozi miremire aziha amabwiriza yo kwivuna umwanzi.
yakomeje avuga ko mu mayeri yakoreshejwe harimo kurasa umwanzi bamuturutse mu bice byinshi. Ati ubu tuvugana reka tubwire abantu ko Mikenke yabaye tombe yarafashwe, byabaye ngombwa ko ingabo zacu zimurasa avuga umwanzi. Ati rero izindi ati inyinshi zaturutse ku ruhande ruturuka ahitwa Rurunda, abandi bazamukira ahitwa Dohoka, abandi bazamukira ahitwa Karingi, abandi bazamuka muri Etavi. Ati umwanzi tumarasa duturutse impande zose tumucamo ibice bibiri. Rugabo yavuze ko umwanzi wa mbere wiganjemo Mayimayi nyuma yo kuraswa yahunze yerekeza Gipupu, ahitwa muri Gipupu, mu gihe ikindi gice cy'umwanzi bari bahanganye cyahungiye ahazwi nko kuri antenne, ariko naho ngo kiza kuhavanwa mu buryo rwose bahunze bagana mu duce twa Rwitsankuku na Mikarati ndetse no mu mashyamba. Uyu musirikare agashimangira ko we na bagenzi be batazakomeza kurebera ingabo za leta Kongo zitera abaturage buri munsi, ko ahubwo bagomba guhaguruka bakivuna umwanzi. Ubwo rero iri jambo avuze ko batazigera bakomeza kurebera rije rikurikira ibimaze iminsi bitangazwa na M23 avuga bati ariko aho bitsaga cyane ku bitero bya drone n'indege, bavuga bati rwose igihe kirageze kugira ngo tujye tugira gute tubisanga aho bitera biturutse. Byumvikane ko rero ibimenyetso by'uko intambara ishobora kuza gukomeza muri Kivu y'Amajyepfo ndetse igace Igikuba mu bice bitandukanye birakigaragaza, ariko nanone icyo nakwita inkuru nziza nabwira abaturage nuko M23 ndetse n'Irwaneho biyemeje cyangwa se banzuye kubarwanirira mu majyanamaza. Muri no Kivu rero naho havuzwe ibitero ndetse bibi byagize n'ingaruka zikomeye byahitanye abaturage. Bivugwa ko ari ibitero bya coalition ku munsi wo kuwa kabiri tariki 9 kuva amasaha ya saa 7:05 z'igitondo, ubwo ari mu gitondo cyangwa ari mu nijoro mu gicuku saa 7:05, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zazagabye igitero ku gace gato cyane ka Gasenyi ni muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero ntabwo ari icyo gitero cyagabwe, ahubwo icyo nje kubabwira aka kanya ni icyo ingaruka icyo gitero cyagize, kuko biravuga ko icyo gitero cyahitanye navuga ko cyahitanye umusaza w'imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 13. Umva uburyo bibabaje cyane. Nkuko bigaragara nabuze mbona itangazo M23 kizagaragara ivuga ko abandi baturage benshi bakomeretse mu gihe umudugudu wasahuwe ku buryo bugaragara n'abagize igisirikare cya leta ya Kongo. Na gace ka Gasenyi rero kuri wa kabiri kandi mu masaha ya saa 11 z'igitondo ni nabwo ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa byakajije umurego mu bitero byagabwe icyarimwe byibasiye cyane uduce twa Gakenke, Bidegu, Rugezi ndetse na Mikenke yigaruriwe na M23 ku munsi wo kwa mbere. Byumvikane ko rero nkuko bivugwa ni ibitero byakozwe yafashijwe imbunda ziremereye ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zagabye hasi ku butaka, ndetse hanifashishwa amadrone rwose zino za kamikaze ndetse na za KT-6 zimaze iminsi ziri koroza. Rero ibisasu ndetse n'amarorerwa byibasira cyane abaturage b'abasivile byari bikomeje ubwo hatangazwaga aya makuru, ndetse kuri uwo munsi wa kwa kabiri nyine nyuma y'amasaha ya saa 6 nkuko itangazo rikomeza ribivuga. M23 yanibukije ko inshuro nyinshi yamenyesheje abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ibyo bitero bigabwa ku baturage b'abasivile, ndetse kongera gushimangira ko yiyemeje kurengera ndetse no kurinda abaturage b'abasivile ndetse n'imitungo yabo. Hanyuma rero ni munyemerere kubijyanye n'amakuru y'urugamba cyangwa se y'intambara tuyaveho turebere hamwe, ariko bifite aho bihuriye n'ubundi ni intambara, kuko niba tugiye kurebera hamwe inkuru ivuga ku buryo Tshisekedi agomba kuguma ku butegetsi ndetse bikaba byamaze no kwemezwa, abadepite bicaye bamuharurira inzira, bikaba mu by'ukuri bijyanye mu by'ukuri n'uburyo anashinjwa kuba akomeje kwenyegiza intambara ngo ikomeze irambe itinde paka manda ye ya kabiri irangiye. Hanyuma murumva ntago habaho amatora wenda mu bihe by'intambara, bigaragaza ko akaba ari kugaragaza ko n'ubundi ntabwo ngazava ku butegetsi adasoje cyangwa se atashyize ku iherezo iki kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Yes, abadepite baharuriye inzira Perezida Tshisekedi ngo nagume ku butegetsi
nkuko murabizi ko tumaze iminsi tubabwira ko hari abamushyigikiye n'abatamushyigikiye. Abatamushyigikiye bamwe banakoze ihuriro ryitwa ngo ni C64 cyangwa se C64 rigamije mu by'ukuri kureba ese ari kubikora gute bamurwanye bivuye inyuma. Arashaka guhindura itegeko nshinga nkande. Rero abadepite bo muri iki gihugu cya Kongo batoye itegeko ryemera ko mu gihugu haba amatora ya referendum, bahita banaryohereza muri Sena ngo nayo iritorere. Amatora yo mu mutwe w'abadepite yabaye kuri ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki 9 Kamena. Umushinga tegeko wabanje gusuzumwa na komisiyo iwohereza inteko rusange nayo igutora ku bwiganze. Itegeko ritanga uburenganzira mu buryo bw'amategeko bwo gukoresha amatora ya referendum mu gihugu ndetse no kuyatangiza. Riteganya uburyo komisiyo yigenga y'amatora Seni ihabwa izi nshingano n'uburyo iyategura kandi igakora ku buryo itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bihabwa uburenganzira bungana mu bihe byo kuyamamaza. Hanyuma rero hanateganywa uburyo ibyavuye mu itora bizabarwa nkuko mu by'ukuri nuko donc hateganywa uburyo ibyavuye mu itora bizabarwa nuko bizatangwa n'uburyo bwo gukemura impaka igihe zavuka. Hanarebwe ku buryo bwatuma itora riba mu mucyo. Komisiyo yasuzumye uyu mushinga yashimangiye ko ari ngombwa kugira ngo bazibe icyuho kiri mu mategeko cyane cyane ibyerekeye referendum. Gusa abasesenguzi bemeza ko ari umuvuno Perezida Tshisekedi yaciyeho kumufasha gukomeza kuyobora igihugu kuko ari ukuyobora manda ya kabiri kandi ari nayo ya nyuma yemererwa n'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Mu mezi make ashize havuzwe ibyo kuvugura itegeko nshinga mu gihugu, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babitera utwatsi ngo Sena niramuka nayo iritoye rizahita ryoherezwa mu biro bya Perezida nawe arisinye ritangire gukurikizwa. Mu nama y'igihugu y'ibikorwa remezo n'imirimo rusange yabereye Kinshasa ku ya 8 Mata n'ejo ndi kwa mbere, Perezida Tshisekedi yatangaje ko ateganyiriza Kongo ibikorwa remezo bidashobora kwangizwa n'ibiza kandi ko banki y'isi yiteguye kubimufashamo. Yavuze ko afite intego yo guhindura Kongo igihugu gitekanye giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rwa Afurika no mu nzego zitandukanye bitarenze mu mwaka 2034. Ibyumvikanisha ko icyo gihe nyine azaba kiri ku butegetsi. Hanyuma agira ati rero intego yanjye ni ugushyira Kongo ku ruhembe mu mwaka 2034 ikaba igihugu kiri mu murongo mwiza giteye imbere kandi gishobora guhatana ku rwego rw'umugabane. Ati dufite gahunda yo kubyaza umusaruro, kubyaza umwanya turimo kwisi inyungu ikomeye. Abo mu ishyaka UDPS bagaragaza ko nta cyababuza kuvugurura itegeko nshinga kuko mu by'ukuri n'ababanjirije Tshisekedi barabikoze. Basobanura ko Tshisekedi atagiye ku butegetsi kugira ngo arangize manda ebyiri gusa, ahubwo ko yahawe ubutumwa agomba gusohoza bwo gukemura ibibazo Kongo ifite, bityo ko niburangira azava kuri uyu mwanya. Ubwo rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bamusabye kutarenza mu mwaka wa 2028. Yes, hanyuma mu yandi makuru Tshisekedi ariko arahiga ntambwa. Umunyarwanda navuga ati rwose arahiga ntambwa. Bivuze ko ibyo akora byose mu by'ukuri ngaguye kumenya ko bizarangira bitamuhiriye. Muti gute? Ku munsi wo kuwa mbere tariki 8 byari byavuzwe ko hari umuyobozi watavuga n'umutegetsi muri Kongo yitwa Delise Sanga. Uyu mu kiganiro kuri Space X cyategwa n'umunyamakuru Stanislas Bujakera, uyu yavuze cyangwa se yagize icyo avuga ku bijyanye n'isubikwa ryitangwa ry'ikirego ihuriro C64 riteganya kurega umukuru w'igihugu. Ubwo rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bashinja gukorera kudeta itegeko nshinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Sesanga we yemeza ko ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite igisasu kandi ko ihuriro rya C64 ryashoboye gukusanya ibimenyetso byinshi biryemerera kurushaho kwimika ndetse no gusobanura ikirego cyaryo ku bijyanye no gushaka gukuraho ibiteganywa n'itegeko nshinga. We yaravuze ati rero dufite ibimenyetso birenze ibyo twari twiteze. Ati kubera ko ibiro n'inzego za leta biyobowe na Tshisekedi bihumeka kandi bikavuga. Yes, yongeyeho ko ngo ihuriro rye ririmo gukora ku bimenyetso bizatuma Felix Tshisekedi ahamwa n'ubugambanyi bukabije, ariko kugeza igihe bizagaragara ukundi.
iri huriro C64 ntabwo yasobanuye cyangwa se yasobanuriye urukiko ibiteganywa cyangwa se ko iteganya gushyigikira icyizere cyayo, ahubwo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere iri huriro ryiyemeje kurinda ingingo ya 64 itegeko nshinga, dore ko ari naho hakomoka C64, byatangaje ko rero ngo ryiyemeje gusubika ikirego cyaryo hagamijwe gushyiramo ingingo nshya ndetse n'ibimenyetso simusiga byagaragaye mu minsi yashize, ndetse n'inyandiko zindi zegeranijwe vuba cyangwa se zagiye zikusanywa vuba hangaha. Byumvikane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi iri huriro rigizwe na bano ba Martin Fayulu, C64 igizwe na bano ba Martin Fayulu, aba ba Moise Katumbi nabo barimo, n'abantu bafite amazina akomeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri politike y'iki gihugu, bari kurwanya mu by'ukuri ihindurwa ry'itegeko nshinga. Mu yandi makuru, Perezida Kagame ku munsi w'ejo kuwa 3 tariki 9 yakiriye mu biro bye village Urugwiro itsinda ry'abantu 19 bo muryango YPO cyangwa se Young Presidents Organization, nabo bashakanye baturutse muri Panama baganira ku mahirwe y'ishoramari aboneka mu Rwanda n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Panama. Ibiganiro byabereye i Kigali ku ya 9 Kamena. Itsinda ryaganira na Perezida Kagame ryari riyobowe na Rogerio Romeo uyobora YPO Gold Panama, akaba mu by'ukuri n'umuyobozi mukuru wa Concretex Panama. Yes, hanyuma ubutumwa nkuko ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X yahoze ari Twitter. Yes, ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X y'ibiro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro bugira buti: ibiganiro byibanze ku iterambere ry'u Rwanda, guteza imbere urubuga rwo kwihangira imirimo n'amahirwe y'ubucuruzi n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Panama. YPO n'umuryango mpuzamahanga uhuza abayobozi ugahuriza hamwe abayobozi ibihumbi 38 bibigo by'ubucuruzi byo mu bihugu 130. Ishami rya Panama rihuriyemo abayobozi bakuru n'ibigo by'ubucuruzi n'ishoramari bikomeye muri iki gihugu. Mwaka wa 2003 Panama nkuko bigaragara Young Presidents Organization cyangwa se YPO muri uyu mwaka ngo yahaye Perezida Kagame igihembo cya Global Leadership Award kubera imiyoborere yahinduye ubuzima bw'abanyarwanda. Ibyo rero bikagaragarira ku kwimakaza amahoro ndetse n'ikigero cy'iterambere mu bukungu n'imibereho myiza yabagejejeho. Hakurya y'inyanja ngari birumvikana nta kindi kiri kuvugwa cyane uretse ibijyanye n'inkuru y'intambara cyangwa se ibitero hagati ya Israeli, ibitero Israeli ikomeje kurasa muri Libani, mu gihe ku rundi ruhande Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we ari kuvuga ko amahoro agomba kugerwaho ndetse akavuga ko yegereje. Nibura ndagira amabwiza ukuri ko abantu 8 nibo bitangazwa ko bishwe mu gitero Israel yagabye mu gace kitwa ngo ni Tile, na gace no mujyi uherereye mu majyepfo ya Libani, mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ngo ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika na Irani bigeze ku musozo kandi ko amasezerano ashobora gusinywa mu minsi mike iri imbere. Ku ya 9 Kamena ni ku munsi w'ejo, ingabo za Israel zasabye abaturage bose batuye mu mujyi wa Tile kuhava byihuse mbere yo kugaba ibitero byahitanye abantu benshi ndetse bigateza impunzi ibihumbi. Ibi bitero rero bibaye nyuma y'iminsi mike Israel na Irani byari byemeranyije guhagarika imirwano yari yakajije umurego hagati y'ibihugu byombi, nubwo impande zombi zatangaje ko zigiye guhagarika ibitero. Israel yavuze ko izakomeza ibikorwa bya gisirikare mu majyepfo ya Liban yibasira umutwe wa Hezbollah. Perezida Donald Trump avuga ko ibiganiro biri kuganisha ku masezerano meza cyane hagati ya Amerika na Iran, ndetse ko inzira y'ubucuruzi inyura mu nyanja ya Hormuz ishobora kongera gufungurwa mu gihe ayo masezerano
yaba amaze gusinywa. Perezida Trump avuga ko kandi yaburiye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kwitonda no kudakomeza ibikorwa bishobora gusubiza inyuma ibiganiro by'amahoro. Gusa Netanyahu we yavuze ko Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi kwizakomeza gukora iyo bwabaga cyangwa se gukora ibyo ibona bikenewe mu kurinda umutekano wayo. Iran nayo ku rundi ruhande yatangaje ko ikiri mu biganiro na Amerika ariko iburira ko gukomeza ibitero muri Liban bishobora guteza umwuka mubi no gusubiza inyuma inzira y'amahoro. Minisiteri y'ubuzima ya Liban yatangaje ko kuva intambara yongeye gukaza umurego muri Werurwe 2023 abantu 3666 bamaze kwicwa naho abarenga 11300 barakomereka. Minisitiri w'intebe wa Liban yitwa Nawaf Salam avuga ko kuva muri Mata 2023 Israel imaze kugaba ibitero by'indege hafi 3500 isenya inyubako amagana ndetse ikangiza imidugudu yose yo mu bice bimwe by'amajyepfo y'igihugu. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 10 Kamena 2026. Reka mbashimire cyane kubana natwe ndetse mbasezeranya ko rwose amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro kuri Ibakwe Media TV nakagaruka.